Kasano nga min adyag panunot iti sa bali, may sa ngamin tinagturugan da kwarto. Iso nga rod. Sa bali ti atapan da. No ti tao, kat ada panunot na. Kan, ada determinasyon na. Saan na mapasamak ti sa narumbang? Gusto ka? Yan, Claire, nakasaganak matin pare ti dayta. Uray pa yung grande akalay sa ti mapasamak. Nagsao ti silent millionaire. Amumat dayta saan ka di? Narigat lang namin ngay pangpangas dagiti material banag nga daken ka. Tirumba ngay pagpanakkel kat tinasin awa puso. Ngayon niya nga tati aramida ni Denny, namamuan na nga kasartan. Anya tingam na mamang aramidan na, Jun. At datan dito'y balayo, Sir Denny. Anya, isara kayo iti kwarto yun? Madam naman to. Tituyak pala salas. Okay. Anya nga ti kayat yo, sir. Anya ti kayat yo akanan when no inuman? Arak. Anya? Ay, sus. Rabak ko lang. Kunak no arak nga payson. Tano, ipay suyo. Sabidong titid kon, sir. Anya? Wan mat. Kaya't mo gaya mo na talaga ti matay. Agtumtumar ka iti agas. Arak manen. Alaman, Luisa. Agluto ka man itay paborito ka makan. Anya day chay? Sir, ibagayo Taiso ti lutuan mi iti katulong yun. Nakaawid kagaya man, Denny Barok. Wana na. Nasaya at ano kasta. Kumusta ni Claire, nana? Simangpad na ka din, manipod Boracay. Kuna namot nga itanti rumbwat na ije Boracay. Ngam dumagas na kanupay ije Manila. Kasta ka di. Talaga di dagsina kan Jun. Wen, ada kanu fashion show da ije Manila. Gapo iti dayta. Sigurado lakit di. Nga danti. Adanti, Kuha na. Lipatan yung tinaybagan. kuha Denny Barok. Awan kasayaatan nga aramidem. Nana. Sursurwem, alipatan ni Claire. Awati mo ti panakapaay mo. Simo ko akon Barok. Saan kumat akayat alumdaang kan madadaal ti biyag ti anak ko. Nupod no nga ayatem ni Claire. Palugudam ti pagragsakan na. Sige nana. Kastapay. Bye. Bye, iho. Diretso tayo ka din ni J. Locos, Claire? Anya ti ko na ni Boss Erica. Dito tayo pa'y Manila. Kasta ka di? Wan, apay makauawid ka? Saan mat kiti? Mayat nga ron ta, makapasyarak pa dito Manila. Anya apasyar? Agtrabaho tayo para ti dakla project. Anya? Ay, kunak laki din no makapasyara. Apay, masadot ka ng trabaho? Ibagam lang no bumiro ka kiti kasukat mo. Anya? Ay, sana? At dapay ka trabaho kon? Aday ta. Naisagana ka amin na nakasapulam. Luisa. Oh. Sir, unay day ta na panangkitam kanya. Apay, ada ka di rugit iti rupap? Awan. Ngam ko. Agyaman na kiti. Kinaanos mo kanya. Sir, maasyanak ngamin ken ka. Ken, awan mat sabsabali ka datayon?
kadwadak iti opisina, saan ka di? Wan, ngam saan na pa sa ti trabahong, ti pa nagserbim, muno ar-aramidom kanyak. Amok, sir. Ngam kasi tinakuna. Awan sabsabali kada tayo. Ken... Apay nga italang ana si Rayak ti nagpaidong apintas mo, Luisa? Anya ka no, sir? Jesus. Puno ti bagbagag. Apay nga italang nga nakitak dayta. Ken nakasaysayat ka. Ala. Sir, sana na nas ka na buladasin na. Taar-aramidok lang ti amok mo ta maitulong ko ken ka. Ta nagsaya at kamit kanya, bayat ti pa nagtrabaho iti opisina. Puno ti bagbagag. Ay, apay nagbalinak amaag. Gapulang iti panagayat ko ken Claire. Akas laawanan sa bali a babae dito'y lubong. Anya? Gusto ti bagbagam kanyak. No iwaras ko ti imatang ko iti aglawlaw. Adalat na makita ka sa bali. Ken nasaysayat ngamiso. Ket, anya ita, sir? Podnutin ako nakin ka. Apay nga italang ana si Rayak. Ti kinapintas mo, Luisa. Sir ha, saan ko akayat ti kasta arabak? Saan amang rabrabag? Ikan na kumay ti gundaway amang iparik na iti panagayat ko kan ka. No kasta. Sir, ikanak matitipanawan ko amang tingiting itiriknak. Sige, Ket, noan niya ti may kadeng ko. Si pupuso ko mangawatan. anya ti kayat mo asawan? Diyak may kari apakaragsakam. Ngamin, saan ko akayat? Mapilitan ka laeng amang ibawing iti imatang mo. Gapo iti panakapaay mo ka ni Claire. Mabalin na saan ka ang mamati? Ngam ikanak iti gundaway, Luisa. Kaya't mo asawan, iha. Ada kayon dita Manila. Ngam saan kayo pa nga agdiretsyon? Ito Ilocos? Wen mama, adala darayan niya fashion show dito yung rabi no bigat. Kasta ka di? Sige, haganad kayo karon. Wen, di kay tanak. Alangarudan, iha. Bye. Bye ma. Talaga at ay at trabaho ti pagasman ti anak ko. At saan mo kidi adakas? Tadakal mo ti birog na. Kani diyon, hawan mo't siguro ti parikot. Takas itinako na ti anak ko. Adamat mabalinda iti biyag. Adamat sanikwada. Awan mo't siguro ti pagdanaga kon. Amang panaw iti anak ko no bilang. Tagsabita kayo gayam ka na mamang. Naibagam ka din kan kuana ti panggap ng agkalaysa. San pay? Kunaklakit din na ibagam. Dotan to amang ibagakan ko na. Sige. Sikat ti makam mo. Noan niya ti pangadeng mo. Iso ti masurat. Apay nga taasanan na nagpakpakita ni Rod. Talaga gimura kanyak. Ngam, anya nga tatisawan na. Natanto relasyon mi ken Luisa. Dandani ako natay. Gapu iti kinamaag ko ang nagayat ken Claire. Gapu iti panagbartek ko. Gapu iti sakit tinakam ko. Iti pan nakapaay ko ken ni Claire. Nadisgrasya ak. Apay nga italaang anakitak ti kinapintas ni Luisa. Kat sabali ti imapay ariknak para ken kuana.
Gapo iti kinasayat na kanyak. Bayat ti panagpaimbag ko. Nagrusing ti may sarik na. Iti kaunggag. Kung naklakit din no talaga alinipat na kun bro. Ah, ay sanmet. Yung adalang nakakumikuma kay Manila. Oh, ada ka din sa bali at trabaho? Awan na. Sorry. Saan ako na nakapagpakadaking ka ng sayat. Okay lang. Aklonak, nasakit tinakam ko. Kaputa pulos adinak dengken. Lipatan tanday jay. Oray siya. Idi lang addan napasamak kanyak anak amirisak. Sobra ti kinamaag ko. Iso man. San lang ni Claire, ti babae ti rabaw ti daga. Iwaras mo lang ti panagkita. Kansan lang rita. Di adal ka. Agpakamaag kakit din kapulang iti babae. Asan ba't nga gusto ken ka? Sana bali bro. Nasara ka kung ti babae arumbang apang ipaayat. Iti dayto nga ayat. Oh, makita? Ang tilaang parikot. No kayat na kuno saan. Ipod nung tariknam. Kasano ko mga amom asan nakakayat. No saan mo ay kasan anag pusum ako na da. Naibaga akon. Kunana ating itingan na pay tiriknan. Sa bagay markidi, talaga akasta. No natanang ken na emma ti babae. Amo ka na ma, bro. Ngam nagbalinak lang abulsak iti napalabas. May sa ngamin tinakaiturungan ti imatang ko. Aniyan? Impilit ko ti bagik kini Claire. Nga madamat gayam lang iti asidag ko. Tirumbang apang isagutak iti daytoy nga ayat. Sino ka di tidakdakamatam? Amom launay bro. Amok launay ko nam? Wen. Adawag ko. Mabit lang nga bro. Sige. Hello? Wen, don't worry. Nagtumara kon. Una yan na concern dayta. Sige. Alang arod. Agawid ka no lunch ko nam? O sige. Dadasa nga ilita amang uroray kan ka. Makitam tulatan. O sige nga rodan. Bye. So? Iso ti bagbagam? Isot nang asikaso kanyak. Idi na disgrasya ak. Kan isot nagan andingay kanyak. Idi pimanaw ka. Sorry Kasla mapugto akong ti bagbagam. Ni ka di Luisa, tidakdakamata? Yes bro. Kunakon kat. Sus ka bro. San kan tupulos ngagbabawi ang nagayat ken kuanan? Agyaman akta, nakasangpet kayo ana sa lunaan. Awan parikot iti biyayo, iha. Wan mama, nagaduti pa sa rabo may kada kayo. Kumusta kayo, nana? Nasaya at matyon, iho. Mama, agina na kami labasit kan agsawalak laang. Intun malpas tayo dinner. Ada na pati ngay bagami kini John. Kasta ka di? Wan mama. Sige, taag paluto ak nga ron iti pangrabian tayo. Anyat manag ko namani. Anya nga tatima ko na ni mamam. Sika man kiti. Anyat nadlaw mo. Ako Nagsayatan di pa nakisango na kan ka. San ka di? Nadlaw ko mat. Katagyaman ak unay. No naawat nakmatlaangan para kan ka. Anak ko nak, nalawlawagan matlangan ti panunot ni mama. Sabi lang ko ma Ket aba man ang makapagsasalita tayo. Ket no anya ti kunada. Ay bak matandag iti nagan na kanyak. Tamatulagan ti kasarta iti kabiitan a panawen. Day tagayam, ti ibagaayo. Wan mama. No anya ti kunayo. Ay ba kung nagiti nagan na kanyak. Tapno matulagan ti kasarmi. Anya mama. Anyat makunayo. Amok, asaan kayon amalagdan? Amok, anairot ti karin-kariyo adwa. Kanamok, nga awan maaramidak pa'y. Kang runaan ti amin. Saan kumat akayat nga aglitay, wino adadakas amapasamak iti anak ko, iho. Agyaman ak mama.
Sige, June. Ayabang dagiti naganakken ka, ta pagsasaritaan mi nga rudan ti kalay sayo. Wen nana. Anya, ana. Mama, kunam kanya kon iho. Maragsakan kan agyaman ak unay kada kayo, mama. Pagpudno ka man kanya, Claire, iha. Ha? Apay nga ganat kayo launa yan ngagkalaysa. Ada ka din na uneg, agapuna. Mawatak ti kayat yung ibuksilan, mama. Kinapudno na may sa kwarto, tinagturugan mi kini John. Bayat ti kadami ijay. Anya? Ngam na panag ti kinapudno na kanyak. Wan, aklunag. Adalat ta dagiti linailo. Ngam nagpating ka lang ijay, mama. Awanan. Agpaiso? Yes, mama. Si papan nakalak, ama idatag iti altar. Asisisinaw. Saan kang harod ang nagbidot anang pilikin ni June? Ta saan nakaaginundawayan? Kaya't ko sawan. Saan na aginundawayan, dagiti kanito ang mabalin nakakumaagunudan. Wan, mama. Ngam no apay akayat minti agkalaysa. Katap no awanan ti panggapon ni Denny amang rengreng kanyak. No may papankin Denny, nagsarita kami. Imbagakan ko na alipatan na kan. Kat ibawing nalaangan iti sabali ti panagayat na kan ka. Agpay sumama. Anyat kinunana. Naku dana, ano pa'y narigat para kinkwa na ti mga ramit iti dayta. Ikarigatan na kano ti mangiwaksi ken kan. Ba nagkakasta ti rumbeng nga ramiden na mama. Tatalaga nga awan ti mauray na kanya. Wow! Good Diyos na ita! Talaga, kat nalaw si ragsak ni June. Iso ka lang? Siyempre, mas pa'y kanyak. Naawatan ni mama ni June para kanyak. Anyang harudita? Mapan ni June iti lugar da. Ibaganan ka dagiti naganakan kwa na nga umaydan tatulagan minti kasarmi. Ay, oo na. Kaslang dardaras kayo ah. Saan mat? Nanyaman ti sa bali apang panunutam. Nagbindot ka, Kashi. Ibagbagaken kan. Si papan nakkelak anasin awak ama idatag iti altar. Oh, aginahit kayo ti pa nagmanihong. Awan parikot, na inayad daytan. Anya, ana inayad, nakapagpagas. Saan? Saan ka kadingagdanag? Amangan namin no imbis sa si bibiyag ta dumatag iti altar kat bangkay tan. Anya? Anya ka di mat daytang ibagbagam hani. Urayak lang nagkintasag. Kasanumat nga min nakaparpartas ti panagpataray mo. Ano ni Giant? Bimtak ti may sa agaw matilugan ta. Masabo lang makontrol ko ti panag... Tan, ibagbagak lang aruda at pinayad ka. Sorry honey. Excited na kami na makadanon iti papananta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Inasaya at yun iho. Mangayab ka iti mangimaneho iti lugan mo, iti ipapan mo iti lugar iyo. Wan mama. Baliwan tanton ti mapan iti may sangang balina ninong ta. Sige. Agan anad kayo. Wan mama. Nilangan manong restituto ti mangimaneho iti lugan mo. Kas lang amin adda bato ka dagiti sakang ang maneho ka. Saan mat anak paggas iti kunag? Napaggas mo ta talaga. Ala, saan kayo nga agrikyar? Agan anad kayo laan. Saan mo ka di pa sinungbatan? Tinrok na ni Tini nga at keng ka, Luisa? Kuarod. Saan ka itong agbabawi, no ayatem? Ay, saan ko nga mo ngam. Kasi lang amin, nagbalinak lang panakip butas ako nata.
Agpakamatay pa yan gapo iti panagayat na kin Claire. Mhm. Kalpasan na, kasta kalakat ti panangibawing na itirik na. Luisa, Uwan, siyak ti nang ibagbaga nga ibawing na langan iti sabali day nga ayat. kat isumati na ramin na. Naglakat inaramid na. Nga ibawing adagos kanyak. Kan saan ko apulusan naman day ta, sarod. Ha? Nabiglaak. Uwan, saan anarigat nga ayatan ni Sir Denny? Iso akin daw ko, tinan-anay panang tingiting ko iti bagik. Kat no makauray, wano makanos, saan ko may baga, noan niya iti maikadang ko. Kasta timbagan, ha? Wen, kat mawatak ni Luisa. Raw magti kapanunutan kan Riknan. Natanang, Oray siyak matkit di, ha? san na kaya tagdardara sodos? Wan, wadno ti ko namrod. Tano amirisan, dakkel ti rason na. Kelat ken nagdaras ti panangibawing mo itirik na. Maawatag. Kat orayat. No anya ti pangadang na. Gusto, ket aganos ka pards. Ti kano agan anos, isot makagunod. Apay akasla alo si isen ka, iha. Ay, jak maawatan di bagik mama. Sana sumina iti panunod ko dadyot kan mang restituto ang nagawit iti lugar ta. Natanang ni restituto nga agmaneho. Naandad. Wanmat kiti Mabiit lang, iha. Ataw mawawag ka niya. Ni Denny. Sige, panahon kayo pa niya ron dito mama. Hello, Denny Barok. Nakaawag ka man? Mang kumusta klan, nana? Agad nasaya at mat. Katsi ka, kumusta mo't ang sugat mo? Naglunitan, nana. Nasaya at nga ron ano kasta. Kat kasano, nakailiwliwag kat. Wano naiwak Simon, ti may papankad Claire. Narigat. Ng masapol na sursurwag kalipatan, nana. Kat kastay ko nada. No ayat ti nakasugatang. Ayat matlaan ti mangagas. Husto ka. Kat kas maawatak. Adan sa bali, anakay bawingan ti imatang mo. Husto ka di? Uwan, nana. Congratulations! Kablawan ka. Angam ti parikot. Saan ko nga mo no may karayakan ko, ana. Ipakitam ti kinapudnom Uwan, nana. No pay kasta. No mapayak man iti tayo agong daway. Nalabit. Isirakon to'y puso. Itinagan ni ayat. Saan ka amapukawan itinamnama, Barok? Uwan, nana. Kat, kumusta mo ni Claire? Kumusta dan kin John? Ada iba ka saan ka kumaamasair. Sa bagay, naku naman nga adan sa bali nakaawis iti imatag mo. Uwan, nana. Kinid daw dan ti pamalubos ko ngagkasardan. Kasta ka di? Uwan, ket kas impak pa kaunak. Saan kumaan na sakit tinakam mo? Uwan, nana. Uwan. Idano nyo lang arutan kan kuana ti kablao ko. Uwan, Barok. Sige nga rod, nana. Agyaman na kiti impayo kanyak na oras. Bye. Bye. Ay. Nadlaw ko. Kasla na sakit tinakam na iti imbagak. Apay nga ta. Apay nga jak mo kontak ni John. Amo ano na iranada iti awan signal. Nangyari ito na marikliknak. Madanaga na kadyak kumawat. Padasok man na nga awakan. Barang adan signal iti lugar nga ayan ta. Madamot na kung ano nga umawa. John. Hello? Agyaman na ta nakaawag ka. Itayak pa yung mauawagan ka. Saan ka makontak? Sana si ka ni John?
kalma ang dirik nam, iha. Anya nga ta tinapasama kadakwadan. Sanot anay baga jay mawag. Adada ka no iti emergency room. Ngala, mabitlaan ta, bumiro kak iti mang maneho iti lugan. Siya akong maneho, mama. Amang ano anya ti mapasamak kadata, no saan anasimbang ti panunod kenrik na. Mama, saan kayo magtanag? Mapantayo. Aging gay ta kadi. Ket saan ka pa'y anak kaikadang, Luisa? Talaga ka di anapudno ka kadagiti ibagbagam kan ikarkarim kanyak? Patyan na kuma. Am kakalangamin nga mga no aramaten naklang tapno malipatam ni Claire. Naiwagsak kon. Kan si kaitan tilinaon to'y puso. Di na kuman parigatan pa'y. No adamat kayo mo dingak di tapusom. Basta maikarim lakit di sa anak ama aramat laeng tapno malipatam lang ni Claire. Promise. Sika, kat si kanto lang ti ayatak tong palbiag, Luisa. Anangam ti agmaneho, anak ko. Ang mga dudatamat ti maaksidente. Mama, Ang nervyoso ka, anak ko. saan kayo ka tinagtanag? Yan, yang aminan da ito'y ayaan na pasamak. Iwan nga ron, mama. No dakas ti mapasamak ni John. Kay kayat kumatan ti matay. Anya? Ay, sus. Anya day ta nasasawa man ako. Ay, saan ka kumangag panunod iti kasta? Ikiti pa nagmaneho. Ang mga numadisgrasya tamat. Saan pa yan nagsubli ti buot ni John, mama? Niyam nakasarita ko ni Restituto. Kasta ka di. Urayan tayo langan nagsubli ti buot na. Naibaga ka di ni Restituto na niya tinapasamak. Adda ka no nang overtake kadakwada. Impilit ka no day jay tilimsot. Kat naonan day tilinya. Tada ka numat ngamin sarsarunuan da. Day tatirigat na no dadagiti darasudo sa driver. Huwag nga Rod. Ni John tinapakaruan. Ngala, agyaman tayo langan ta nakalasat da. Ngam ada sugat ni John iti ulo na. Day tati am kaglaunay. Alakad, anya nga rod. Tapay la kuma. Ta saan anapektaran launay ti ulo na. Ngam kasanong do. Diyak lakit ti maklon, mama. Saan mo ko mga ununaan, dagiti pasamak iha. Mama. Agkararag ka. Awan imposible iti Diyos, anak ko. Niya nalusing di siya. Di mama ni Claire. Sa anak laki ti anak bitot. Kamakawag man. Ang pingatangap tali sa ospital. Sino matati na ospital? Apay nga da ka ditoy. Sinarong karak ti kasinsing ko na operahan na. Kat da kayo. Apay nga da kayo dito Ni John, inyakar mi ditoy nga ospital, tamas kompleto da itiramramid. Naskan ngamin madoble ang ma-x-ray ti ulo na. Anya? Abay, anya tinapasamakin ko na? Nadisgrasya da iti driver mi, taagawid ko man ijay lugar da. Anya? Ayaban na kumadag iti nagadnakken kwa na. Tatulagan min ti kasada ken Claire. Ngamkas jay matan din napasamak. O kat, kumusta matanti ka sa saad na? Nagsublimot ki din ti puot na. Ngam, at parikot barok. Anya day ta? Saan na kami matan ang mabigbig kada Claire? Anya? Madamati x-ray na. Di napatag, nakalasatan. Juan. Adadak ka na parikot. Apay? Na-amnesia sa matan. Saan na kami amay lasin? Anya? Diyak amo. Kastoy mo tan di mapaspasama.
Dahil tinamuak ni Claire. Naimbag man tan era nga adda kay Jay. Sinarungkar kami ti kasinsing ko ana operahan. Kasano nga rodon ni Claire? No saanan ang mabigbig ni John? No amnesia lang. Dakkel tinamnama nga gimbagpay. Malaksit man apektara na husto ti otak na. Kasimot ni Claire. Pudo day ta. Ngam di tama ta masubok no kasano ti kinapod no ti panagayat na kini John. Sa bagay Tano agad kahit tinapod no iti may sa tao. Rumbang nga awan kondisyon na. Unay mo tan tinagpanagan ni John, Claire. Wan nga ron. No kaano kaya panggap yan dagkasar? Nadagsan dito panubok iti ayan-ayat mi kasi. Wan nga ron. Nga masapol nga agbalin ka anatibkar. Diyak ka mo. No kasano alabaanan dito panubok. Kabaalam na ita. Basta saan ka nga umibat iti apo. No saan nga gimbang ni John? No saan nga agsubli ti lagip na? Kasanon? Adumot dan lagi kastoy kaso. Kasi, Kan may saan mo asinaan Basta ka din namlatano kasapulan. Kasaritam dagiti naganak kan kwa na. talaga kasta ti ramidak. Oreg na eda kong di balay ta. Wan, barang no ininit tumat lang agsubli ti lagip na. Kasadyak pa lamak no nakastoy ti nagpanagan mi. Talaga kasta. Ado dagiti dumteng apasamak iti biyag tayo. Asaan tayo anam namaan. Nasaya at manwin no saan. Iso nga agbalin tayo kumaan na tibkar. Kasdag lupuyak pa. Saan mo nga ipalubos? Gandito'y mat ita amasubok no kasano ti panagayat mo kan kwa na. Awan parikot dita. Tanyaman ti mapasamak. Anyaman ti pagbanagan ni John. Saan tong ang bali ti panagayat ko kan kwa na. Adan makatawan si Puday di napasamak kada John iha. Ngam agi nga ita. Saan pa yan nagsubli ti lagip na? Wan nga rod mama. Ngam saan arumbang agliday ka anak. Tinapatag kadandanam ni John. Ngam di nakam-am mo. Sana bali Tay iti sa bali kinatao na. Naasidag kayo matlaan tunggal maysa. Wan mat kiti. Day talaag kasla ganggan na kakenkwana. Kad mas daaw no anya talaga ti relasyon nyo. Saan kayo mat nga gasawa nga maapay nga gnanaed dito'y balay tayo. Nailawlaw ako kunkuanan day ta mama. Nga agayan ayat kami. A plano mi payan ti agkalaysa. Ngam napasamak ti may sa disgrasya. Ngam uri anya kanu ti ramidin na kat awan malagip na. Epekto day ta tinapasama. Ngam kas iti balakad ti doktor. Ipan mo kadagiti lugar anap-napanan nyo. Kan ipakitam dagiti ladawan nyo adwa. Kasta ter aramidak. Ngaminton agangay. Agsakit man ti ulo na. Kat ti pagdanagak. Amangan no saan laang nga amnesia ti sakitnan. Aniya, Ay, Diyos ko. Saan ko kaya tamapugaw ni John ti biyag ko, mama? anak ko. Tilaang may bagag. Urayam ti panagsubli ti lagip na. Awan imposible iti Diyos. Agkararag ta. Saan ka nga umibot kan kuana? Kuwan, mama. Basta ipariknam kan kuana ti awan kondisyon na nga aya. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, ada guruuray nga istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan.
Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, kaya't mabalinday tuyen iti sapsapulin masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ing istorya. Anya ti makonomit ni na siya tayo di kalman. Maulit nga tapay? Awanan. Perfect shots. Amangan mo ibagbagam lang ti kasta. Ta saan mo akayat ang masakitana? Saan? Saan ko nga mo timang pasablog? Sige nga Rod. Ket kasano, awan pa'y sumaro na project yun? Awan pa'y. Awan pa'y awag kanyak ni manager ko. Adda ko man fashion show nga ang hayin niyo. Adan to. Tamay sa data kadagiti project ni Boss Erica. Bili bakmat iti day di abakla boss mo eh. Kan dapat kontak na textile company. Oh, nasaya ta. Sigurado. Dakkel man ti talent film iti day ta. Anyang katibak ka na. Hello, boss. Oh? Madadakal a project? Nagsayatan. Oh, sige, boss. See you later. Bye. Ay, ada ka naman ng project me. Awagat ni Kashi. Mapan kami iti opisina. Kano rin Johnny. Agkikita kami iti opisina ni Boss Erica. Hello, Claire. Nakaawag ka man? Umay ka kuman dito opisina ni Boss Erica. Ada ka no good news. Wow! O sige, agrobatak lang. Sure. Kat ni John, umay ka di man? Awagak man. Kasla good news talaga. Anyate ako, notice shooting tayo kat ije Boracay. Wow! Nagmayatan no kasta. Isong agrobot ka, tawagak ni John. Sige nga Ron. Excited ak iti dayta nga impadawag mo. Alakit din. O sige, bye. Bye. Ay, anya nga ta project tayo dyan. Talaga bilibak kan Boss Erica. Bakla akon ko nata. Ngam naglaing nga agdiskarte iti pangwartaan. Nakarubuat ka man eh. Sa di naman ti papanang Claire. Ada meeting mi kada Boss Erica, mama. Pambaram man na makipagkita iti day mamirmiraot a photographer. Natural. Agkikita kami kada kasi. Isungarot ti photographer ko, kan personal assistant ko ni kasi. No anyakit di day taan na sumsumok mo. Buwak nang kaya dita. Mama, saan lang akwarta ti gapuna nag-apay trabaho ti may sa tao. No di ka agragsak ti aramidan na. Adula amin. No ko matao sa remblaangan ti mo na nga inadal mo. Wino ingraduar mo a kurso a nursing. Saan ka naragsak ki jay, mama? Aday ti model yung kan fashion di ragsak ko. Amo ka. Gaputa agayat ka iti may salaang a photographer. Tinapod no nga ayat, awan pilpilyan na, mama. Eh, saan ko nga amukan ka? At damat ti may isang abogadong agar-aram kan ka. Naijay pa'y amamirmiraot ti pinilin. Isungarot ti nakarik na kiti ayat. Ay! Adula amin day ta ayat-ayat. May yapoy mo aya. Dakayukit di. Sa bali ti prinsipyo may papaniti day ta. Saan ko nga amukan ka? No si bibiyagla siguro day di papa. Saan naakayat day to'y? Di ko nayo Nampat-pat ganak day di papa. Anya man nakayat ko, ited na. Oh, anyat makunay ti sumaro na project tayo. Kayat ko na unay. Manang-mano tayo tanagundaway. Agaso, makadaano na ko ni Jay Boracay at di na oras. Wan nga Rod. Unya ron, ay, inangro na kanya. Man-mano dahi tayo gundaway. Agpat patingga tayo lang ngamin kadagiti asid agabuya. Ita, umadayo tayo. Ijay Kumamot Mountain Province. Ijay Rice Terraces. Matahanon to dahi ta. Kan ichay Palawan. Asus, adayo lang unay dahi ta. Sana dagas? Ang napimpintas na kita, nang rona iti kunada nga ayan dagiti nakabitin alungon iti bantay kabatuan. Anya? Ay sus, nakabot mo tang mata ni Chay.
Ngam na pintas, tama ko na awander dagita abuya. Na isang sangayan. Anya na naggasat ka, Claire. Tas siyak tinayat mo. When? Awanin sa pulag pa eh. Iso tinang tagkirad kan inspirasyon kanyak. Iso tinang pamaris itibiyag ko. When? Ni Claire tinagbalin nga inspirasyon ko. Nagmaris ti biyag ko gapukan kwan. Kat no iso ti mapukaw ko. Sigurado nga agbaylo ti lubong ko. Sabi la ko ma, tagbalin kami anatibker. Agbinulig kami amang duprak kadag iti alawig. Amang rakrak iti ayan-ayat mi. Nakalagip ka man na nagpasyar din, iho. Wana na. Pasyarak ko man ni Claire. Wrong timing ka mat barok. Anya? Adaawag tibus na, kat napanda ka no ija studio. Kasta ka di? At dan sa kano kabarbaro a project da. Iji nga ta opisina daw no nakisinarak iti dayjay pul-pul a photographer. Natural nga agkita da ijay. Iso nga ron ti official photographer na kano. Di adal kan masirib mat ti kunag. Ngam apay akas iti dayjay lang alalaki ti inayat na. Ay, saan ko nga mo? No anya ti nakita na iti dayjay alalaki. Idin to no siyak ti pakiasawaan na. Agbyag ana namay. Oray sa aning nagtrabaho. Kinunak nga ron amaag. Sige nga rod nana. Sana kon ngagbayag. Mapan kami langan aginom ken ni Rod. Oh, inawis nakmanan diti bar, Denny. Wan Rod. Anya ka diti pakardibo kam launay. Di ka di project tayo amadama. Awan parikot ka dagiti igam ta a project. Anya nga rod ti magbatbarte ka manan. Ni Claire. Manan? Aging gaita. Diyak pa'y lang maibus a panunutan. Amay sa lang ag kardinero. Ken nano mo a photographer. Tinangatiw kanyak iti puso na. Namwa ka silent millionaire mat gayam na iya John. Anya? Habi na ka no, winupasyon na lang ti kina photographer na. Anya? Nagturpos mat gayam na iya ti koleyo kas agriculturist. Ken mas kumbay gayam. Anya kung mano kasta? Adayo ti pagkamatan na kanyak no kinabak nang ti pagsasaritaan. Amok mat kiti dayta. Ken may sa. Uray ko naman nakaturpos iti kina-agrikulturista. Manalon, wenno gardinero latta. Okay, santa na pagsupyatan dayta. Nga madangarod maramidam, no isot kayat ni Claire? Ada, Anya? iso ti planuan taan na saya at Rod. Anya akalukwan ti pampanunutam. Di mo ko madadaulan ti biyag mo, gapulang iti dayta. Anya kumapay ti serserbi ti biyag kanyak. Numapukaw kumot ti kapat gan agamang iti biyag ko. Sige. Unin. Ngam no siyak ti sika. Ibawin ko langin, ti imatang ko iti sa bali a babae. Nalakalaan nga ibagaday ta Rod. Ngam saan akas ka rin ang aramidan. Ken awan tumot lang tiragsak mo nugun udem. Baba ni ti persan. San kan tumot lang ang naragsak? Rod, Esus di adal ka. Ano ti babaya ko mamkamat king ka? Kas ko man ni Charmin, ni Roxanne. Agkurso na dalaunay di kaya. wen, amok. Ngam ni Claire tinagpitikan ti puso. Wan, ngam kasan nga Rod. No saan mo't ang nagpitik ti puso na kinkalaman. Salbag. Sige kit din. Aginumtan. Tabarang malipatak iti apagdarikmat ni Claire. Okay. Ngam ni awanan inuman ta. Waiter! Dua man pa'y around dito eh. Talaga ajak maaklon.
Nga atiwan nakit din day ang mamirmira at laan. Yak may ibo sa panunutan, Claire. Anya man ang dayta. Nakagasgas sa taklaunay. Anya. Ang maaklon nga tada dya aden, iti pan nakapaay na. Ay. Masapal nga klonan na. Ti pagdanagak, mga no agaramit iti pamuspusan. Tapno maibaw ing ti imatang mukan kwa na. Babaan iti tulong ni mama. Ore nga tararamidan da. Saan dan to maiturayan ti pakasaknan ti puso. Nagasa takarod lahunay. Tasak tinayat mo. Kan ka ba alam nga ilaban kan mamam ti ayan-ayat ta? Rumbang laan nga ilaban ko. Ano kumatulagan tanti kasarta? Anya? Ganat ka lang una yan? At dangamindanag ko. Anya ko magpagdanagam. Napingot launay da dya aden nga agrayo kan ka. Kan amangan no maagaw na kakanyak. Tabayaga na gururay ken kaniteni. Ni, apay ko mga gururay. Nagkuna kami nga orayan nak. Natural. Kaya't nakamakita sa rungkaran. Kunakpan no may isang arkitekto. Masiril. Sanot nga mamakawawat. Anya? Ibagak lang arudan nga ibaw ingnat sa bali ti panagayat na. Amo nga dot ag gusto kan kuha na. Si kagarod ti kayat Ay, na. adula amin mama. O sige, makaturturok ako. Kahit kung tiya ginana. Natangkad la unay ni Claire. Ngam, saan amabalin? At ikay kayat na ti masuro. Nakagasgasat ka kunang ken Claire, John? Wen kasi, pulos agak ni namnamang aklunan na ni Claire. Itilaksit ti kinakurapay ko. Saan nakasta ni Claire? Putno nga damat mabalinda iti biyag. Ngum saan ka natangi? Napakumbabalat ta. Dahil talaunay ti dayawag kan kwa na. Ngam, nagasat matkan katigayim ko. Tagasan. Wan, nasingpot ka kan saan ka mat anatangig itilaksid ti kaadamat mabalin mo iti biyag. Yan may saklangan ano mo aman nalon kan photographer. Kasta ti ko na. Ngam uray anda mabalin niyo iti biyag. Nagbalin ka mat anapakumbaba. Iso na lang ta. Jack to pulos martapan ni Denny. No material abanag, wenno kasasaad iti panagbiag. Mabalin anabakbak na ngam sika. Ngam ti kinasayaat mo a tao, tinangatiwam kan kwa na. Kasta ka di? Gansan ka ngagkana, John. Ay ayatan nakalaunay ti gayem ko. Kasta agbat kan kwa na. Insagot ko kan kwa na ti ayat nga awan kondisyon na. Amo kakastama ni Claire. Ngamin, saan na akinita ti status ti inayat na? Wen nga rod. Sige, John. Ay, makaturog akon. Masapa tayo manin nagkikita ton bigat. Agyaman na kiti oras kan pasensya ni tipan na kasingan. Bye kasi. Bye. Agpada ang nagasat dagiti dua. Ngamin, agpada da nga agay ayat iti tunggal maysa. Kan agbagay dalaunay iti prinsipyo. Nasa pakabimangon. Ada ka di manin photoshoot siyo. Napan mi kitaan no ada mabaliwan ka dagiti inshoots mi kini John iti kalman. Talaga nga enjoy yung ti panagkuy-kuyog yu iti daychay alalaki. Naragsak kami ter aramidon mi. Kandakkel iti kumpanya kanya kas model da. Tapno may promote ti produkto da. Ngam no ni Denny ti pakiasawaam. Saan na nanas ka nagtrabaho ka Ay, iha? day taman ng tibagayo. San ko akayat nga gururek lang iti mayawat kanyak? Anya? Ti kayat ko at nabukod ko akwarda. Tapno awan isidsidir ti agbalintong asawak. Anya? Wen mama, mabalin ka di? Saan nyo nga idildil kanyak ti saan ko akayat? Ha? Urean niya ti bagbagayo. Saan ko nga isagmak ti ayat ko kunkwana. Sige mama, mapana ko. Addan ti mangsukon kanya. Bye. Ay.
Saan ko nga ipalubos? Aday ta ang mamirmiraot alalaki pagtinagan ni Claire nga ko. Itilikunan ti makaw na kinakurapay. Wano kinagagangay lang ti adda pa nagbiag ko. Siyak ti inayat mo, honey. Natural. Sikat true love ko. Really? Juan, di ka mamati? Pacheck. Kan mariknak. Kat si kamati ng pamari siya si biag ko. Kasta akmat. Katsapay ko matasan kanto ang mapukaw kanya. Saan, honey? Di kanto ko mamapukaw iti biag ko. Tano mapasamak dahi ta. Agmanto lakit di ti biag ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, Tenny Iho? Na mag-orasyon, nana. Ada ka din ni Claire? Awanan. Nakapanawan. Dinagas ni June. Kasta ka di? Apay ka di? Padasag ko mga awisan. Nakasangay ni mama. Kasta? Gamsa na baling arodan. O sige, agyaman nana. Bye. Bye. Kasano ko mga awisan na? Kita na yung tirik na anakan ko ana. Ay, anya nga tati aramida kaya. Tapno maya dayok ni Claire iti taychay alalaki. Nakasalitam ni Claire. Saan? Nasapa ka no dinagas ni John. Panagkitak bro, awan namnamam king kwana. Saan man asikat yung mangupay kanya, Rod? Sana panangupay na ito eh. Ngamkit di, kahit ko lang alawagan ti panunot mo. At ka di maaramidam, nusan nakaakayat? Aramidag amin akabaala. Ngam saan mo kumaadadailan ti biyag mo gapulang iti dayta? Saan ka kumang agaramid iti pakadadailan ti kinataon? Makaam mo ditan. Kas may sa agayim, danggim ko matibalakad ko. Ngam nusan magkidi, awan mabaling ko. Amok ter aramidag, Rod. Bayan naklaang. Agyaman naklangan iti balakad mo. Saan ko nga isukulat ang ti panagayat ko kani Claire? Sakit din ti inatyo day di alalaki. Nukunak asyak ti pagtinagan ni Claire. Day tati mapasamag. Kukwaklaan ti ayat na. Ket saan ko nga ipalobos. Asabali ti pagtinagan na. Agsaka na kayo. Nakasaritak ni Boss Erika. Matuloy tayo ko na di Boracay inton Sabado. Wow! Sana all! Kaya't namin ti kliyente tayo nga ijay ti pakaalaan kadagiti pictures. Malaksid ngamin kadagiti night gowns. Adda pa'y product da a swimsuit with no bikini. Adda ka di maangay fashion show? Adda, maangay ijay Palawan. Anya? Kaya't nasawan? Mapantayo ba ijay Palawan? Agsasaronon dagiti a project. Sa bali lang ti papantayo di Sagada Mountain Province. Kat dagiti native dress da ijay ti usaret para ti promotions matlaang. Kat, sikat ti model da. Of course. Wow! Saan ako na mas daaw? Pudno man, amay sa kaamistisa Cordillera. Sakit ti ulo ka. Napalalwak sa idirabi. Jaske. Saan ko pa'y kit din nga amo? No kasanuwak ka nakaawid. Tilang malagip ko kat intulod nak ni Rod. Kena. Jaske talaga. Naladawak mo't anak kariingan. Amok nga adagur ure at trabaho iji opisina.
Jak nam naman, amaranaan kayo dito Claire. Sorry, Denny. Ngam nalpas kami. Sige, umuna kami. Amo ka kahit naklang aliklikan. Saan, Mat? Ngam talaga nalpas kami. Okay. Sorry nasinga kayo. Mabalinta ka diti agsarita, Gerwar? Parts? Shag? Wan, adalang napatag nga ibagakan ka. Mabalin? Saan ka ngagdanag, Claire? Awan dakas nga aramidak dito'y boyfriend mo. Mabit lang ang player. Kasi, di tak pagdanagan, ha? Good. Kastaman ti kayat ko. Kunak no ibaag mo ti ipos mo. Jak maguston di pagpakita ni Denny. Anya nga tatiba ka ni Denny, Kinchon. Jak man na mo. Amangan mo't no but-but nga na. Wino bilinin ta nga isina, wino liklikan na ka ni Jun. Taasin no kuma mga rami di kasta. Pulos, ngawan karbangan na. Anya ka di si ibagam kanyak, sir. Adalang kahit ko apon ken ka. Anya data? Agayan ayat kayo ka din ken ni Claire. Piadam damagam kanyak data, sir. Saan mo't siguro alimod ken ka? Nga gusto ako unay ken ko na. Amok. Tauray saan nakaakayat ka tipil-pilit mo tibagim. Nyati ko lang. Ibatam ti keryak, sir. Asino ka kumaamang ibaga kanyak iti kasta? Ha? Pudno nga rod nga agayan ayat kayon? Pangaasim. Ibatam ko matikwelyok. Lumaban ka gaya ma, no kasta? Kunak mo't ibatam. Titakyag ko. Saan mo atiritiran? Kunak lang rodan nga ibatam itay. Ngem kunam no asino ka. Kutit ko. Nagsakit ana isaltak iti simento. Saan mo kumaapada-padaan ti tao? Gaputabak nan kan. Laglagi pam. Uray koton. Ammo naman ti kuminit. Wow! Apay na tinutukan. Ginambatan na ngamin ti kwelyok. Imbagak na ibatan na. Ngem ginandat nakit din timang danog kanyak. Iso nga ino na akon. Nalaing kagaya ni Judo karate, Jun. Saan met? Adalaan basit amok. Tayo sa ti pastime ko idi college siya. Ala, mapantayo kid din. Bat trip tayo tao. Nadadaalan ti aldaw ko. Awan ganas ko. Kasi bayada mong tinakantayo dito eh. Kaya't kung ti pumanaw. Sinalbag. Oh, kastagaan din ang pasamak. Adan to aldaw kanyak tayo dya sinalbag. Basol mo matlagay. Apay namin inaramid mo di kasjay. Ni, ison sapit ay sakit mo. Sangiti day ta bro. Ngamaman ng lugar, tinaramid mo. Saan ko nga rod nagustuhan ti imbagana? Nga uray ka nun sa anak akayat ni Claire. Kat ipilit ko pa ilang ti bagik. Udno mo, saan ka di? Rod, di nag-ad-ad da pagpungtutan. Taamangan no si kati pangidas alak iti pungtot ko iti dayjay a tao. Ulita, saan mo kumada daw ilang tipiyak mo? Tibagim. Kapulang iti may siya babae. Alakit din. Uminom kan. Siguro, pampanunutin man ng tinakita mo, yung restaurant niyo. Apalam ka di, tinakita makinaragsak na John ken Claire. Di mo man ipalagip, Rod. Mawatak mat kayo ditirik na. Saan ko nga ipalubos nga agtinag ni Claire iti sabani? Kasta ka namin ti bagbagam, adda ka di maramidam. Sarong karak ni Claire iti balayda. Saan ko asardengan? Ken agsagana day di alalaki. Saan kami pa'y analpas? Sigaw ni ti panang istoryam. Saan mo abasta kabaulan, iti mano-mano. Kun nga Rod, sinalbag. At dagayam amuna iti judo karate.
Naimbag banta, nakapasyar ka ba nun, Denny, iho? Wana na. Gamin ka, amuklatan ti kagaram. Ada ka din ni Claire, nana. Wan, nabiit pa yan si Magpat. Nagdiretso iti silit na. Mabit lang, ta mapan ko aya pa na. Wana na. Agyaman na. Ada ni Denny, iha. Mama, nasakit ulo. Kahit kunti agina na. Wala, muray apagbiit lang. Naklangaro na nasakit ti ulo. Pagustuhan ko malaan. Nasakit nga ron ti ulok, mama. Agpakatao ka Sorry, mama. kumamat. Talaga nasakit ti ulok. Muray apagbiit lang. Nasayat mo kidin makasaritak. Isidir ko tinaramid na kinidyon. Awan karbangan na mga ramid kan kuan iti kasjay. Bastos. Kaslasa na di adal, mama. Agyaman nagta sinangon na Claire. Nasakit ti ulok. Kahit kala makasarita, apo arkitek. Ha? Yak magustuhan tinaramid mo kinidyon. Kunam na nasino kan? Gapo tabak nang ka? Gapo tabay saka nga di adal o na arkitek? Ha? Claire? Awan nagadalam. Mano ka diti sao? Inbagak lang arudan ng ibaw ingon iti sa bali day tanga ibagbagam nga ayat. Nagsayat mo ti pa nakisarita kan kay di. Ita makapungtut akon. Ah, Ipilit mo latati kayat mo. Idaldal mo tabagim oray saan ka akayat. Gapo ka dita sikat ti kayat ni mama? kwa. Saan na ni kalin taganter aramidan ni mama? Ganori sika. Ikabili na kasta, agayat ka kanya. Wan, agyamanak. Ngam ti dakas na. Saan ka matnarod akayat? Mauatam, ha? Pangasim ha. Nagdapay na batbati a respetong kanyak kan iti bukod mo bati. Maudik man na ito apa nagpakitam kanyak. Di na ko nariribukan pa eh. Ngam Claire. Di mo patpadasan na dangran ni Chon, tas siyak ti makalaban mo. Nadlaw ko nasair mo tirik na ni Denny. Awan mabalin ko, mama. Basol yung. Tsaka mo, no anak da ko no saan. Apay ati kayat yun ti masurot para iti panagayat ko. Da kayo kumat makiasawa kan ko, ana? Mabalin ka di, mama. Isabding niyo kuman, ti mangidaldal kanyak iti may sa tao, adyak kayat? Ay, nagbalin ka, maak. Saan, mama? Sursurutik lang ti diktar ti panunod kan pusok. Ngam ti masakbayam ko mati panunutom. No dayjay adyon ti pakiasawa. Amok, ti masakbayak, mama. Gapulang iti makikita yo kinabaknan. Rupa kayo't kwarta, mama. Anya ko ma... Ado ti sa bali a tao dita. Aber, anya ko madayta. Tapno maamuan nyo kan sumabdan kayon. Nalawat ti dagada Isabela. Kang Ronan di amin, nagturpos ni John iti upat na taon na kurso. Agriculturist di tao. Ada naturpos na. Mas course pa iti may sa kurso na, mama. Anya. Manaksit iti nalawa mangulmulaan iti pagay iti mais adagada. At dapay ranchoda. Oh, baknang da. Kasi ti kaya saan ka di? Ita, laisin nyo kadipay ti kayat nayat ko. Kayat nyo kuman, gapot rupa kayat kwarta, baknang mat. Kuha. Saan lang nga di aden iti baknang, mama? Baknang mat ni June. Oh, baknang, dahit tatikit kita inyo, saan ka di? Mama, nasakit tirik nakakasti ti patakisaritak kada kayo ta anak daklaan. Wan, da kayo tinaganak kanyak. Namarbang na kaditar arabi din nyo, ipilit yun ti tao, asaan ko kayat? Baliktadin nyo man ti sitwasyon. Siyak ti mamam. Anak ka, kasta ti aramidin. Kayat yo ka di? Kayat yo ka di, ti aramidin nyo? No da kayo bilang ti anak, kat siyak ti mama? Mama, sorry. Nga maglablabas kayo ngaminan. Kas kaila sana sumsumrik iti simbaan. Oh, apay Barge. Ibagakan ka. Uray anyat mapaspasamak. Agkawag ni Claire. Anya? Maawatang. Uray anya apamuspusan. Sige. Nusan ka ama ati pa iti dayta. Awan maramidak. Nusan ko akay ti may ramraman. Okay. Saan ka akasapulan iti daytoy aplano, Krod? Isu kan talaga adyak kanunungan dayta apanggap mo. Ibagakan ka. Uray anyat mapaspasamak. Agkawag ni Claire. Anya? Maawatang. Uray anya apamuspusan. Sige. Nusan ka ama ati pa iti dayta. Awan maramidak. Nusan ko akay ti may ramraman. Okay. Saan ka akasapulan iti daytoy aplano, Krod? Isu
Kan talaga ajak kanunungan day ta apanggap mo. Ngam ibagakan ka. Awan makaati pa kanya. Okay. Kat no bilang agbaligi ka. Naragsak kan to nga ta, kat amom asal nakamot ngay ayatan ni Claire. No agasawa kaming ton. Masursuno nakmutla ang ayatan. Tay parik naktukan ko na ti awan kaasping ng ayat. Okay. Good luck. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode, iso nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Naglukon. Kontraan launay ni Rod ti panggap ko ken Claire. Ket no dahi ti saan mi apag kinaawatan. Saan ang nasakit ti bakrang ko? Basta awan makaati pa kanyak nga uray asino. Uray pa'y puon ti makaramidak iti dagas no nasken. Saan ang nasakit ti bakrang ko? Kat no pabalo dakmat. Awatag. Basta matnagan ka dagiti dakulap ko ni Claire. No kasta, inton bigatan ti panagbiyahiyo, Claire, iha. Uwan, mama. So, talo kayo lang agbiyahe. Saan? Kaduami ni Boss Erica, kanti assistant na. Nakabook kami iti airline na pagluganan may aging gadya Cebu. Sa agpaburakay kami ton. Talaga nagasat day jay alalaki. Sumursurot lataken ka. Mama, at dayta kayo manan. Saan niyo kumadilawan dayta? Talaga nga isuti partner ko kadagiti amin na projects ti kumpanya. Ngala, amo ka saan ka ama ati pa. Agan-anad ka garon. Sorry, mama. Ang talaga natanggan ti ulok may panggap iti dayto eh. Napagsaritaan tayo matin dayto eh. Saan ka di? Uwan, ngano mabalin la ko Mama, ba? please. Saan kayo kadi amag na kadagiti imbagak kada kayo? May papa ni ti status ni John ni ti biyak. Nala, awanan ti makunak. Ada ko ni Diyos to nga idat, mama. Amok ma Diyos to kan saan? Kat, manan, sorry. Gapo iti panang sungba-sungbat ko kada kayo iti kalabas. Apay manan, Claire. Anya man na tinapasamak. Mabalin man na nasiluan, tas subil mo. Ni ngamin, mama, saan asumarsardeng? May papanmanan kada kayo kan John? Kwen, Adda mo ka pamuspusan iti dayta. anya? Agkasartalangan tapno sumardangan ni mamam. Ha? Gusto ni John, Claire. No agasawa kayo ton, sardangan nakamutan ni Denny, kan awanan maaramidan pa ni mamam. Lading itak iho, gamawan ni Claire. Nagpamanila day tayo. Asino ti kadwana, nana? Dagiti katrabahuan na. Sa dino tinapananda. Napanday jay Boracay. Anya? Pinalubusan nyo ni Claire? Kasanon na mapasamak kadakwada iti dayje adyon. Anya? Sigurado anawayatan ang mga ramit iti kay kayat da, nana. Sana kasta ti anak ko, Denny. Kadmay sa, aduda. Kadwada dagiti katrabahuan da. Uray pay. Pasa ti trabaho na dayjay. Iso a pinalubusak latan. Nagtalog kayo launay iti dayje adyon. No bilang. Awan san maaramidan. Iho, marik na. Isu ti kayat ni Claire dayjay adyon. Sige, nana. Agyamanak. Bye. Bye. Ay, panag ko na. Awanan maarami itakpay. Tandamit gaya mabali ni itibiyag ni June. Awan nga rudrumbo nga pagmut nga. Ken pagdanagak may papan iti masakbayan ti anak ko.
Oh, kasi ka lang tinadaanan ko dito opisina, Luisa. Ayan ni Rod. Nag-leave, sir. Anya? Ada surat na ken kadita. Urgent ka na kasi kaswan na. So, saan na nagpakada-kada kayo? Salbag. Apay, anya ka dito parikot na. Ada ka di saan nyo nagkinawatan, sir? Awan ang mok malaksi dito. Bayaman. Nadlaw ko ngamin ken kwa na, kasla naliday, kan naunag ti pampanunutin na, sir. Anya? Kan, ada sa magmamanungali kaman na, ngayong karga na iti karton. Kasta ka di. Nangro na kadagiti personal belongings na dito eh. Anya ngamin ti kunana. Basaam ti surat na sir. Amang ano yung kabil na dita. Anyat ko na dita, sir. Saan ko nabasa ta naka-stapler mo eh. Indefinite leave ka no. Saan na naibaga? No kaano agsubli? Oh. Something wrong with you two guys? Sa anak namin ang maawatan ni Rod. May papan ka ni Claire, pagpatpatayam? Ha? Amom sir, gusto mo't ni Rod kat. Saan lang ani Claire ti babae iti rabaw ti daga. Iwaras mo ngamin ti panagkitam. Di na ka di madanggayan, Luisa. Sorry sir. Sa anak na umin-inom iti nasanger. Husto kanya akong pineapple juice. Okay. Aday bakak sir. Mhm. Saan da kumakagura, kas iti pananggurayo ko ni Ron. Here we are. Nagpintas na talaga dito Boracay. Owen nga ron. Nag-metek swimming ng Ronay Tirabi eh. O sige, nga mag-check-in tayo pa nga muna. Agres tayo, kat kalpasan na, adda ka na short meeting tayo kada boss Erika. Wala. Kanada pictorial mi kini Johnny tangal daw kaninton rabi eh. Sigurado. Bikini wino. Swimsuit ti usara. Wen siguro. Kadadada nga agminarti kinapintas mo. Anya, okay ka matlaang dito silid mo. Sure. Kat, da kayo kan John. Natural. One room kami lang. In one bed. What? Oh, what's wrong? Kasta unay ta mo lakat mon. Anyat dakas na. Agayan ayat kami. Kat dito'y ko ang asubok, no kasano ka gentleman. Sa bagay, maawatag. Oh, maawata mo, di kahit kasawan. Yes. Maawatag. Yung matapagsasaot, Claire. Anya dayta? Oray ka no na yupor iti danumtay kayo no matadang iti apoy. Sunggad. Amok. Ngam ti makunak. Awan dagas na taagayan ayat kami. Kan adan nagsaritaan mi. Subo ka kita no kasano ka gentleman. Tamasar ka dan yung nga tatirik nayo, naagpada kayo anadarang itibaran ni Ayat. Are you sure? May sa ti amata? So what? Saan mo kaya? Ngam, Nga mapay. Ada ka di dakas? Apang panunotam? awan panggap ko amang ikutkan ka. Asaan ta pa yan nagkasara? Claire, O matlagaya. Claire, Amo mat dabos Erika kin kasin, noon niya relasyon ta. Kanawan mat makunada kin ka. Saan ka di? sa bagay. Kan? Saan ka di nga dan nagtulagan ta? Ngayon ton makasubli tayo di Luzon? Ibagatan ka ni mama, ti plano ta pa nagkasal? Wan matkatia. Oh, day ta lang ti pamuspusan. Tapno sumardengan day adeni amang ring kanya. Luisa, nabarta ka kon. So, agawin tayo nga ro din, sir.
Kabailan niyo pa iti ang maneho, wano, siyakon. Anya? Wano, ipalugan kayo langan iti taxi. Tasublian nun to langan tilugan niyo intong bigat, sir. Agawid hak, Luisa. Sure kayo, sir? Yes, I'm sure. Kabailan niyo pa, eh? Wan. Idagas ka nga umuna ije boarding house mo. Kalpasan na. Agawid ak matan. Talaga adyak magawidan ti bagik anak ina. Kasla makatugtog na pagpakitin. Agman-maneho. Mapurarak iti silaw ti. Pinantumot ngamin kaya tas siyak dagmaneho. Naimbaklangan ta na itulodnak. Doa kami kumaan na disgrasya. Tinasayangat. Awagak ni Rod. Ipakamog tinapasamak ka ni Denny. Naimbaglangan. Tasaan ang napakaruan. Ang napakaruan ka no ti may sagurong na. Amangan lupot tanda. Sana makontak ti cellphone ni Rod. Nakaidap nga ta ti cellphone na, wano. Kasano nga tanda ito? Awan dito'y dagiti kakabsat. Ken naganak ken ni Denny. Adaday di Canada. Ken ada kapsat na. Ngam adama ti di Manila. Di ba'y kat... Siya, di mga sikaso kanakwan. Okay. Summer position. Up. Background ko pa iti bye-bye, honey. Sa bali apusing. Okay, kasta. Tayo man daring pa, syempre. Tayo naka-swimsuit ka? Yes, okay. Ada ka? Okay. Wow, palagkunak. Magustuhan na ni Boss Eric kadagita. Kenti kliyente tayo. Nabanok ka di, Claire? Nagatong t-shirt siya, Okay lang, Matt. Awan pa rin ko. Mabitlaan. Awan ulit yung cellphone ko. Uwan nga ron. Ayawat naman kanya, please. Ay, ni Mama. Talaga mo, hello, Mama? Claire, Iha, kumusta kayo dito? Okay lang, Mama. Kalkalpas ti pictorials. Nasa iyaan to kasta. Kat aday padamag ko kan ka. Oh, anya data? Ni Denny. Nadisgrasya kat aday ti ospital. Anya? Nagmaneho ang napartag. O kat, anyat na pasamakan ko, ana. Sarong karak kailaan. Kasi abus na awan dito ti pamilya. Dagiti naganagkan ko ana. At daday jay Canada. Kaya ti kakaisuna kapsat na. Ada dito ingang madamo ti jay Manila. Kasta ka di, Mama. Okay. Apay nga minanak maneho, ana bartet. Huwag nga, Rod. Kat, ikararagan tayo langan, sapay kumatawan da ka sa napasamakan ko, ana. Sige, padamagan kanto. Nala, agandad kayo dita, Bye. Bye, Mama. Uray da kayo, Mat. Agan-anad kayo. Bye. Weh, anya ka no, Claire? Ni ka no, Denny. Nadisgrasya. Anya? Anya ka no ti status na ita? San pa nga mo ni Mama ta? Sarong kawan kailaan. Ay, maalaala ti agmaneho na kainom. Iso nga, Rod. No ada problema. Saan nga min arumbang nga idalan iti arak? Tawan may tulong dayta. Si kalakit iti ibarbarte kan na. Apay kumasyak.
Anyat basol ko kan kuana. Agpatpatay nga rod kan ka kat napaay mat. Ay na, awan mabalin ko. Gaputa saan mat nga ron ay suti kayat ko. Dahito siguro ti sana amaklon. Nang runa kat kas kanyak lang tigapuna napaay. Kan saan nga isot pinilim. No talaga, anapatiga kan kuana. Rumben ko mamaragsakan para kanyak. Tanoan niya ti pakaragsaka. Pakaragsakan na matan. Kumusta ni Denny? Oh, si kagayam ti bantay na. Awan ma'am. Kadwadak iti opisina da. Nasaya at matanda ka. Siya gayam ti ina ni Claire. Kasta ka di. Nice meeting you, ma'am. Nanapuring ko namlatan. Siyakmat ni Luisa. Ni Rod ti amukla nga kadwa na iti opisina. Uwan ma'am, nairanranamat nakalive ni Sir Rod. Oh, kasta ka di. Kan saan ko nga na makontak ti cellphone number na. Inawagak matan ti kabsat na nga da iji Manila. Ket umayda ka no, isumatan ti mawag kadagiti naganak kadakwada nga da iji Canada. Apay nga mi na nagpartek manan. Awan sa ti Alda wa di aginom. Wen, kinapudno na. Kadwak idi. Ngam, naitulod nakpay mat sakbay na gawid. Kasta ka di. Naimbag nga rod ta naitulod nak ngayon muna. Dua kami kumaan na disgrasya. Ay, anya launay ay ti iparpartekan na. Ti anak yu, nana. Ni Claire? Wen, agayat launay kan ko na. Ngam ti dakis na. Adamatan ka no. Kaya na yat ti anak yu. Wen, ngam no siya kla ko mati masurot. Kat ni Denny ti kayat ko ang makaasawa iti anak ko. Kan ti pagsakitan launay tinakam na. Apay ka no hakas iti dayjay a boyfriend ti anak yu tinapili na. Ni Denny ti maikari nga ayatan ni Claire. Ngam sa bali ti panirikan ti anak ko. Sa bali ti pagrukodan na iti ayat. Dayta nga rod kat. Angam sana bali. Aramidok ti amin akabailang. Amangan dingay kandini. Nasaya at launa ibalasan ko. Tano siyak matamay sa. Tinapudno nga ayat. Ket awan kondisyon na. Pudno mati ko nang balasan ko. Iso ano kayat kumati may sa tao? Saan nakitaan ti status? Wano kasasaad ti ayaten na? Ayaten na ti si Bubukal a kinatao na. Magagaran ka ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaralo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaralo ngayon kami patangatang. Aw nagsitipang pananutam, honey. Something wrong? Nabanog ka? Saan mat kiti? Anya nga rod? May papankan Denny? Saan mat kiti nga apektado? Ngam, kasla siyak tinakaigapuan ti amin. Anya? Siyak ti gapo na. Ngakbarparte ka kanayon. Basol mo nga rod no saan mo amayat. Kuma, agbalin ano tibker. Naskin nga awatin na ti panakapain na. Dayta nga rod. May saadi adal. Kan saan matasiksika lang ti babae dito'y lobong. Ibaw-ing na kumalatan iti sa balit. Sa dino ti ayan ko. Ada kay ti hospital. Saan ko ka di na malagip, tinapasamakin ka? Tila ang malagip ko kat medyo naulawak. Kat nasabat ko. Kat nasisirapak. Agyaman ka, tasaan a head collision. Nat naglaang ti kotsem iti kataltalunan. Kasta ka di.
Kem ti may sasakam ti naapektaran ti tulang na. Kat, anya ti, aramidan da. Nakasarita kong ti kabsat mo nga ada ija Manila. Ket iso ti imawag kadag iti dadakkelyo. Kasta ka ti. Duwala ang ti mabali na mapasamak, Denny. No, sana mabali na masalbar ti tulang mo. Put din da. Anya? Ngem no mabalin laang ang maikan iti lando. Iso ti maaramid. Saan? Denny, Saan? dahito yan napasamak ken ka ti agbalin ko man eleksyon mo. Isardeng mun ti aginom wenno agbarbarte. Taawan na saya at nga ipaay na ken ka. Kasi tinya ko na. Saan amay may sa ti babae dito'y lubong? Iwaras mo lang ti panagkitam. Amok nga ada mabirukam ama ikariken ka. Ngam iti dayjay akler. Saan ko nga mo? Yung kasla awanan sir-serbi ti biyag ko. Numapukaw ko ni Claire. Hamom din eh. Kas ka na sana lalaki? Ti lalaki, masapul anatibker. Anyaman dagiti panubok ti biyag adumteng ken ka. Nagasat ni De, ta saan anaputod ti may sa asaka na. In remedyo da ang maikadlaangan iti landog. Kasta ka di, mama? Dahita ko mati pang panunutan na. Kumaa. Ay, kuna kasarunggara kita. Asino nga rin magbambantay kan kwa na? Awan mat dagiti kakapsat ka naganak kan kwa na dito Pilipinas. Ti kadwa da iti opisina ni Luisa. Ta nakalib kanumot ni Rod. Ah, kasta ka di, mama? Ti panagawat ko iti istorya ni Luisa. At dan sa ti saan daan nagkinaawatan. Kasta? Kat na kayo. Kumusta kayo matita? Ay, ada pa'y pictorial mi. Agmalam kami pa, kan... Ada pa inton rabi eh. Sige nga Rod. Agan-anad kayo dita. Nang runa iti panaglangoy-langoy yo. Wen ma, saan na kapagkadanagan? Ala nga Rodan. Bye. Bye, ma. Ay, awanan. Awanan namnamak amabaw ko pa'y ti imatang kanrik na ni Claire iti dayjay adyon. Saan ko matakayat nga agliday ti anak ko? Ay, ad-adaman nga tan. Asan akayat ni Claire ni Denny? Umay kakit din at tigos, Claire. Ay na, saan mo man nakait ang umisi ti pudil mon? Mabuti nga, ada phobia kiti danom nang runay ti baybay. Iti matlang igit? Alan, dakulit ka. Ay, kakaiso na nakaumay ta dito eh. Burakay pay. Anya ko ma. Alan. Sige, gamiti lang igit. Kan iti narabaw ha. Di mapugmat gaya mong dakasi ka ng Claire. Saan kayo mapmapan iti adalam? Umay ka John! Kaduan na kami kan Claire! Sige, ngam saan kayo ngagpatpatan nga? Ah! Inakop iti dalo yung dakasi ka ng Claire. Manjakon! Jak kaya dito mapugiti baybay. Saan ta kami na nasigunan ti daluyon? Kasta talaga. Di ko na madaka lang iti ababaw. Ngaminton umay ti dakila daluyon. Iguyod na ka. Bigla malipos kan. Maudin dito nga itatapog ko. Manjakon! O niya. Nagkalman tirik na, mani. Medyo. May baglakit din tawan da ka sa napasama ka da kami kanikasi. Ola. Pagkalman tirik na. Juan, agsagana tayon. Para iti panagawit tayo intong bigat. Ay, aday bagakan ka. Oh, Sana na nauyong kanyak ni mama. Kaya't nakansamat ng para kanyak. at
Nasayat, Siguro, naamiris mo't lang ni mama. Ate Rumbang, kat noan niya ti kayat ko. Saan ka ti kayat na? Anya ti makunam. Tilan makunak. Agyaman ta nakaamiris mo't lang ni mamam. Wan, kat nalabit. Gapo mo't lang iti kasjay ang napasamak ka ni Denny. Kastagayam tinapasama ka. Wen, iso nagasat pa ilaan ni Denny. Ngamdanda din. Ay, dayta ko man ti pagnakman na. Kinasarsaritak na rod na. Ngam, pamrayan na ti agulimat. Pagpampanunot nga ta. Sapay la kumaan. Saan matlang nga ti anak ko, ti babae dito ilubong. Day tamot ti bagbagakin ko nana. Mala, sapay la kuma, tamaaklon ng tumatlaang ti pangadang ni Claire. Day tamot ti bagbagakin ko nana. Nakaringan ni Denny nana. Sige, kasaritak man. Kumusta ka, Denny Barok? Nana po ring. Adda kayo mat. Agyaman na kiti ka dayo. Wan. Hukad, kumusta dirit nam? Okay matan, nana. Nagasat ka pa ilaang Barok. Takas talaang tilinakam mo. Saan ka anatay? Uwan nga rod. Kuma, isardeng mo tinakaro a panaginom mo iti arak. Awan na saya at amay painakin ka dayta. Desperado ak lang amin unay. Nana, Ngam saan aday ta kumati mang dadaal iti biyag mo. Nasken nga aklunam dagiti panubok adungten. ay ayatak la unay ni Claire. Agyaman akiti dayta. Ngam awanen maaramitak pay. Saan kon amabaw ing tirik na ti anak ko kenjun. Talaga nga ay ayatan na. Kat amangan no dapayan napasamak adi pay rumbeng kadakwada. Kas lang awanan sir-serbi ti biyag kanyak. Iti pan nakapukaw kakunkwana. Nana, Saan kang agsarita iti kasta? Ado pay lang ti masarakan dita sa bali. Di adal ka. At damat lang am. Patsyak, amasarakan tumutla ang ti babae amay karidita ayat mo, Denny Barok. Nalabit. Naikari asan ada kayo ti agkagasat. Iso nga, aklunam kumanti amin. saan ko nga mo? No kasanong awatak ti amin. Sir, umdas ko man na panunutom tinapasamak ken ka. Gapo iti panagbarbartek mo, dandanikan na tay. Natayak pa'y kat kuman Anya? Kinalupoy mo't dayta na, sir. Kas kalasaan alalaki, ken di adal. Nagkapsot ti pakinakam mo, sir. Anya nga rin ti mabalin ko. No talaga nga agayatak kini Claire. Ngam? Saan nakamot nga ayaten? Kas lamay-may sa ti babae dito'y lubong. Sir, agbalin ka anatib ka. May sa akinatured ti mga klon iti pan nakapaay. Awag ni mama. Hello, mama? Kumusta kayo dita? Nasayat na tama. Agsubli kaming tita Luzon. Naimbag man. Unak no agbayag kayo pa'y dita. Saan, ma? Ganun ada ka na maangay a fashion show di Manila. Kat karaman na kamang i-promote iti product ti dakkel a kumpanya. Kasta ka di? Wen, mama? Madamang or-urnosin ni Boss Erica. Sige ah. Sayang mo ti dakkel a makwartak itchay. Uwan kaya. Amo, kasan ka unay nga interesado iti padamag kukan ka. May papanitian niya. May papan kan Denny. Kumusta
Kamusta? Anti ka sasaad na? Inikanda itilandok ti gurong na. Ngam, okay ka no, ba't ti kasasaad na? Kasta? Nasayat mata. Kat siguro, umdasan day ta pagpampanunutan na. Binagbaga, Ahmad. Hatakan ko na daytan. Ngam, awan ka nun serserbi ti biyak at napukaw na ka. Adula amin. Ada ka di kasta? Ipagpakita na ti kinalupoy na lalaki. Sige mama, saan tayo kuman ng pagsaritaan day ta? Ornosek dagiti kawas ko, tagpamanila kami na madamdama. Ala, agandad kayo iha. Bye. Bye, mama. Awan mabalin ko. Awan bibiyang ko kanid Denny. Tasaan ko mat ayatan. Nilaan June ti lalaki iti biyak ko. Taisot nang ipay iti ayat nga awan kondisyonal. Oh, anyat isi si ma'am kasi. Awan? Kumusta kayo, Matkan Claire? Anya day ta sa lunsod mo. Awan mo't parikot kada kami ha. Saan mo ang nag-gets ti kayat ko asawan? Ang mayamon. Lipato mong tinako na. Pilya ka. Awan ka di ba ti long table inton agsubli tayo, jay lokos? Anya along table. Low IQ kan samat yun. Ngala, bayamon ko nakmat. Lipato mong tinasaludsod ko. Loka na dya kasi ha. Tiyan mo na siguro kat jak na awatan ti kayat nasawan. Ngam sana bale. Nagtulad kami. Pagsasaritaan min kada mamana ti kasarmi. Ada nga pilpilya day dya babae. Nganyala dito ti damdamagan na. Tin ibang baga na. Sana bale, pagsasaritaan tayo ti kasarta, inton makasubli tayo jalusan. Unmat. Kasano nga min adyag panunot iti sa bali. May sa ngamin tinagturugan ta kwarto. Iso nga rod. Sa bali ti atapan da. No ti tao, kat ada panunot na. Kan ada determinasyon na. Saan na mapasamak sa narumbang? Gusto ka? Ngam, Claire, nakasaganak matin pare ti dayta. Uray pa yung grande akalay sa ti mapasamak. Nagsao ti silent millionaire. Amumat dayta saan ka di? Narigat lang aming ngay pangpangas dagiti material banag nga dakan ka. Tirong ngay pagpanakkel kat tinasin awa puso. Ngayon niya nga tati aramida ni Denny, numaman na nga kasartan. Anya tingam na mamang aramidan na, Jun. Nagkinayad naman. Anya di kahit asun na ito eh. Partakakit dindag pataray. Makambo di dan. At lalaki di daki sa panggap na kanyak dagiti nakalugan dita. Anya dayta. Katawaan pa ilang tinistoryakin ka kat nagpagadak lang aro din. Takrot ka matgayam, Ronald. Saan ka di at damat paltog mo? Ngam. Ay, Ronald, aya. Amum ka di? No asino dagiti nang surot kan ka? Sino da? Kakadwa tayo dagijay. Abinilin ni Madong amang bayabay kan ka. Nadagkal tigatan nga dagan ka. Anya? Amang ano dakit ni mang surot kan ka tao ni Mr. Huang. Kat agawang damatlaang ti imbayad da iti epektos. Kasjay. Nakamamak ti damag iti radyo itay. Agraira kanumanan ti panakaiwaras ti may parit a droga dito syudad. Nakastrak manan dagiti big time dealer. Malagip ko ni pare Ronald. Big time man. Nagpintas ti kotse na. Ngam, kotse na nga taday jay. Saan nga talugan ti boss na? Ngam,
kuna na matabay and sell ti trabaho na ita. Anya nga ta ti produkto da. Ada masungat ko apanganan. Marik na akong tibisin ko. Mga anak pa'y. Sakbay nga agtuloy ak iti papanak. Saan nga ado ti mangmangan dito'y? Ado ti bakante alam saan. Dito yaklatan. Ha? Ni Ronald kan Katliya dagiti adda iti dayjay alam saan. Adday ta. Nakita dakon. Asit gak nga tayo ta. Pards, pasensya ka no, sana kayo masidagkada kayo. Ta saan ko akayat makasinga. Awan Parikot. Ano kahit mo, makilambisaan kan kada kami. Agyaman na ng dito yakon. Si kamot. Kaskalasap sa balik. Saan nga iti dayta, Pards? Kababain mo't Tama-tama ka. Oray ta dayo ni Katliya. Oh, anya dayta? Kumusta da ay mi, kanti anak mi? Nasayat dan samat. Naimbag man ta, nalagip mo ida. Kinapuno na. Mailiwak iti anak ko. Kahit ko kumamakita. O, di mapan ka iji balay da. At amak ko. Ang mga nun niya taramidin ti amal na kanyak. Day talang tanalaos mo tigura na ka. Gapo iti naramid mo. Panang baybay amon anamin pinsan kadakwada. Anya ka diti ko lang may bagam kanyak, Briggs. Inawis nakpay dito yung snack house? Saan ko nga mo? No, interesado ka, wano saan? Kahit ko lang ay danon kan ka tinaibaga kanyak ni Ronald. Amo mat asaan ako no interesado kan ko, na. Kailiw na kano ti anak na. Kan kayat na makita. Anya? Isumati ko na anak kanyak. Kalpasan na namin pinsan at tinalikodan na ti responsibilidad na. Inaklon naman. Anak bidot. Ngamsaan na kano abas na panawan ni Katleya. Aha, agasam day ta? Nga madan narugyak nga addang, Briggs. Adan dagiti na anay nga ebidensya kontra kadakwada atwa. Anya dayta? Imbes nga naroon ko ida, paibalod ko ida. Saanan? Ada nakasarita ng abogado, amang ipag na iti annulment ti kasarmi kini Ronald. Okay. Katagpatulong aktukin ka, ha? Papirma akti papeles para iti panakawaswas ti kasarmi. Tapnanan anayan ti panagdanada iti dayjay a babae na. No kasta, dahi ti plano na, abalayan. Awan, abalayan. Ay, awan nga rudan namnama ang maurnos ti amin kadakwata. Ay, maawatam ko mati anak ko. Nasaktan launay. Wen, maawatak. Ngam no andala ko magundaway nga agbalbaliw ni Ronald. Kagsublihanan na ti pamilyana. Ay, awanan abalayan. Pulos adi nagparparang kada kami. Halakat, awan maaramidan ta na balayan. Siguro, naituding akas to ti pagmanagan ti amin. Nga taa. Ngam, kidawag ko ma. Adiyo yadayo kanyak ti apukok. Awan parikot iti dahita abalayan. Nawaya kalat tamang kita ken kuana. Silulukat ti balay me para ken ka abalayan. Naibagayo gam ka ni Mama Dayta, tatang? Wen, Anya man ti kunada. nakitak analiday ti rupa na. Tanu adda kumapan nakabalin na. Ket maornos pa iti amin kada kayo. Kapuman lang iti anak yaw. Ado ti ka si ti kasasat ti anak ko at tinalikodan ti ama. Kandakal ti kaasi ti apo. Ay, Kabailakmat nga tanga isakat ti biyag miyagi na. Ti biyag tayo. anak. Saan ko na kaya maulit ti pan nakapasakit ko, tatang? Umdasan ti na minsan. Saan ka mabali na diktaran?
Saan ko ang mabalin adiktaran ti Riknam, anak ka? Agyaman ak maawatan, Dak. Narugyakon a pinaprocess ti panakawaswas ti kasarmikin ni Ronald. Dahita ti pangadeng ko. Tap nagpada kamin anawaya. Tasayaat man, ta nalagip mo ti mangawag kanya. Kumusta kayo, mama? Anya kumapay tinam na mababain kapo iti naramid mo. Mama, Nagawa na panunot mo. Kaslang awan na saya at ngayon sursurokan ka. Gapo iti nalaos abain ko. Kaya't kupay kit din ti matay. saan, mama? Saan mo kumapanunodan na ita? Anya kit din asaan. No pay kasta. Aramidik amin ti kabaalak amang sulnit iti banag. Asika kumati mga ramid kadagiti agina. Nangro na iti anak mo. Anya kumati basol ti ubing akabaalam abaybayan. Nagawa na pusom, Ronald. Sorry, mama. Saan ko ngamin? Malabanan tiliknak. Maag ka. Ag mauyong kan gapo iti babae asumang kautro nga awan manak nakam na. May samot apasurot ti sa iro. Mama. Ngam, nakaikadeng ako. Pakawanan naklaangan no maaramid ko na ito. Anya ti kayat yu asawen? Kayat ko pa'y amakita ka nakabalod. Ngam ti agnanayon nga aglang langoy ka iti basol. Anya? Pay balod da? Do saan kayo ngagsina? Siyak ti mangida ulo iti reklamo kontra kada kayo iti babae. Marami yu rin da kanyak. Abay kid dila sa isong agpanunot kan. Sinaam dayjay a babae, wino, pay balod kayo adwa. Anya? Isinam dayjay a babae, kat ikarigatam nga ornusan ti pamilya. Mama. Nalaos tiguran ni Aimiken ka. Ngam taggadam ti pamakawan na. No kayat mo anatalina ay tibiyag mo. Ngam. Sige, hadapay papanag. Bye. Kita agman. No anya ti aramitan na ita. Ladingitak no aramitak ta ito. Kas may nga ina. Saan ko akayat nga aglangoy ti anak ko iti basol iti agnanayon. Kasano itanda ito eh? Kasano may bagak kinikatliya tinasaw ni mama? No, patiliw na kami. Mabalot kami at wakat. Sana mabalin. Nagpasol akong kanay mi. Amok ang nalagos ti kura na kanya. San kon anam na makain. Mamapakawan na kay. Ni Katlia. Inom ka iti ara? Alasan po ta? Pata ka di parikot? Sungbatan ako ma. Rinaot na kakaditi asawa, mwin ti inang. Imawag ni mama. Kita din baga na kanya. Kasta ka di? Among ka di, nga da ka numang sapsapul ka data, anatangan a babae. At isulakit di tinan. Anya? Kasano anatuntunan na ditoy? Apay, nalipatam ka di, anatuntunan pa'y ti asawam ditoy. Ha? Anya ti ko nam nga imbaga ni mamam, tay barbar ti kampay. Pay balod na takano. Anya? Mangyuli da iti darom kontra katata. Saan? Saan amabalik? Saan ko akayat ti babalot? Masapol ka nung agsina ta. Anya? Hasta tinaibagak ni Ronald abalayan. Padagkudam kadeket sinaan na butay jay babae abalayan. Alakan ko ana dayta. Iso akasaritak ni Aimee. Tatulungan nak amang yuli iti darong kontra kadagiti dua. Kaya't mo asawan, uray mabalod ni Ronald. Wen abalayan.
Kay kayat ko pa'y amabalod, ngam ti agnanayon ngagpasbasol. Ay, Di matsakbayan ti pampanunutag. No saan nga agsardeng iti aramiden na. No saan nga agbabawi, kaya nagbalbaliw, wenno din ang baliwan ti taray ti biyag na. Sa dino, ti papanan ti kararuana. ay, daita ti dakes na ita. No kastagarot, pay balod ko. Kat bareng no dita ang makapanunot nga agpalpaliw. Sapay la kumah-abalayan. Iso nga urayek ni Aimee. Kat kasaritak may papan iti daytoy abalayan. Sige. Siyak ti makamu iti abogado. Kun adamot ten dagiti ebidensya ang nakalap ti tao at tinangdanak. Abangala kadagiti ladawan dagiti dua. Ni, adda kayo matito'y balay, mama. Wan iha. Iliw kumanan ti apo ko. Kun adda napatag ngay bagakken ka. Anya dayta? May papan ka di kini Ronald? Wan. Sorry, mama. Ngam saan akong nga interesado pa'y kankwana. Kan may sa, naragsakan. Iti din natipada na sa iro. Nagtignaya ko. Kan nakasaritak matan ni Ronald. Maipapanitian niya. Tulungan na amang yuli iti reklamo kadakwada. Tapno mabalod da, no saan da nga isardeng ti may parit a relasyon da. Anya? Kaya't yu hasawin? Da kayo ti magpaibalod iti mismo nga anak yo? Awan, kayat ko pa'y amakita ang nakabalod. Ngam ti may tapwak to iti impyerno ti kararuan agapu iti aramiden na. Ngam paliiwag, no anya ti aramiden na iti impang takken kwan. Nalapit, akasarita na ti ampang akadenden nana. Dayta ka di lang ti rason, mama. May sa dayta. Ngam no agbalbaliw kat pagbabawyan na ti bason na. Saan mo ka di amaikan iti may kadwa agundaway? Saan ka may kari dayta, mama? Pada kayo ababay kat maawatan niyo siguro ti riknak. Wan iha, maawatan. Ngum uray para laang iti anak yu. Kakaasimot nga awan amana. Mama, Please, ay mi iha. Panunutom ko nga ti imbagaken ka. Adaken ka dayta mangeteng anak. Adalom ana imbag, ti baga ni abalayan. kalpasan ti naramid na. Basta pakawan naklatan ti aunan bain, aunan puso at tao. Angam, ti kang runaan arason ni abalayan. Ket para iti anak yo. Sana parikot day tatatang. Tainton addan naan anay apanunot ti anak ko. Ibagakkan ko na ti amin. Kat anyak nam naman niyo rignana. Kaya't nantupay nga ta makita ti amana. Ay, Kasi tinako nagtatang. Dakkel ti kaasi ni Apo Diyos. Mapadakkel kan maipaay ko nga tamat ti kasapulan ti anak ko. Nga oray, awan, suporta ti amana. Sabagay, nabayagan nga awan suporta na. ket, anya garod ti pangedeng mo ita. Patgam ka di ti kiddaw ti katugangam. Panunutit pa tatang. Kakaiso na ngayon ino na maiwagsak ko ti amin. No pa'y sana basta mapukaw ti sakit tinakam ko. Ay, kas iti nakunakbad. Adanan anay anakam mo. Adalam anay bag. Sakbay ang mangedeng ka. Talaga kas ta tiramid at tatang. At damat kindi puntos ni mama. Kas may sa nga ina. Naging baglaunay ni mama. Ngem apay akas tiyay ni Ronald nga anak na. Sino takin motor iti nakaparada iti sang. Ti pag nadaan at mitak ng Katliya. Di Katliya. Agkarkarit kikit kwarto mi. Adda ka di kadwana. At ti palto ko. Hindi nakpadpatak sa aliputan, Katliya. Gustong mando. Adda ngagpriso ka doon. No? Awanan kay tibain. Ayop ka, Katliya. Magagaran ka din para iti sumarulo at wis iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Sino ti? Ni Ronald tidim sa ag iti kotse. Kadagdadarasin nga umay ditoy. Ay, Ronald, iho. Mama, mga alak lang iti kaus ko. Pumano makmut lang adakos. Anya? Sige mama, magpanak pa iti kwarto ka. Anya ka diti mapaspasama kiti anak ko. Kakaiso na nga impay nga. Kaslanda da ka sa napasamag. Lugan da kiti pulis. Kat nagsardeng da iti sango ti gateway. Anya ti kaya tasawan da itoy. Ni Ronald, surutag kiti kwarto na. Mama, ilang mong dakal. Saan ko akit ipatiliw ka dagiti pulis? Anya ka diti napasama ka na ko. Mama, nakapataya ka. Aniya? Sino tinapatay mo? Dakatliya kan ti lalaki na. Aniya? Dagiti pulis, isuudan dagiti nagtuktok. Sana ka sumuko, mama. Aglibas ka. Ronald, anak, sumuko ka kumahan. Saan ka naglibas? Huko kalangan, Ronald. Sana ka sumuko. Diyos ko! Alright, friend. Lumaban! Kala ti paltog ko dito, di ba nyo? Natangkan ti ulom! Diyos ko! Ronald! Ni mama awling ti mo awag. Apay na ta? Hello, mama? Hello, ay ni Iha, ni Ronald. Oh, apay ni Ronald. Apay nagsangsangit kayo. At iti ospital. Ah? Apay? Pinaltugan dagiti pulis abang tiliw ko magkikuana. Anya? Saan na kayat ipatiliw? Katlimaban. Naimbag, tatila ang lupo na ti pinaltugan da. Apay nga minatiliwan dagiti pulis. Pinaltugan na kanuda katleya. Kanti lalaki ang kadwa na iti kwartuda. Anya? Sige, mama. Umayak dita. Agyaman ang iha. Saan ko ngamin nga amo na niya taramidag? Uwan, mama. Sige, agrobatak lang. Sige iha. Bye. Bye. Mapanak iti ospital. Ngam saan agapo kini Ronald. Kaya't kulaang at arabayan ti katugangak. Ang mga nanyakit di mati mapasamak kan kwa na. Kasta tinyawag ni mama kanyak tatang. Bapan ka Nasaya at launay ka na kayo iti anak mo. Iti laksid tinaramid ni Ronald kan ka. Wanarod tatang, kaasimat. Mamanganoan niya apay ti mapasamak kan kwa na. Nang runa kat adan sa high blood na. Wanarod tang. Malangarudan, mapankan. Sakpay lang ti mangkita iti anak mo. Sige nga rod tatang. Ay, anyalakit din tinagbambanagan ni Ronald. Nagmauyungan na launay day dya babae. Agasam day ta? Uri agbalinan na kriminal? Gapulaan iti day dya babae? Takaisagsag makan na. Ngumala, mapankakit din. Andi ngayom ti katugangam. Nadamag ko magtinapasama ni Ronald, auntie. No dimngag kumakayak iti magpakakasumuko laang. Wen gaya man ti. Di magasa kiti police station. Kat nagdamaga kiti amok a pulis. Marok. Malaksid kan Ronald. At dapay kayam sa bala karelasyon ni Katleya. No anyaki di tinaknakan ka nakita na iti day tsaya babae. Kat dayjay alalaki, auntie. Wanted gayam. Ta drug dealer. Kasta ka di. Ken uray daya Katleya. May samot lang a drug pusher. Ang mga nuuray ni Ronald nagbalin mo na drug dealer.
Dahil tati madama nga imbestigaran da. Ket siguro niti amo ka pulis anti. Apaman na mabalinan ni Ronald ti rumor dito yung ospital. Diretso damat lang iti pagbaludan. Isugarod anak kaposas, nga uray ata dito yung ospital. Ti inaramat na apalto. Ti may sa ano dagsan na basol na anti. Nunangang alaan nakiditi day jay. Iso nga ata-atap ko. Anay ramanan ni Ronald iti dakas nga arami. Di kay uner pang panunot, mama. Saan ko nga mo? No apay ang nagbalik na kasto iti biyag na. Nayaw awan. Pulos nga mi. Adidimgag iti pamagbaga. Aramidan nyo na niya ti rumbang nga maaramid, mama. No pa hinadagsan ti basol na. Naimbagkit ita san anatay ni Katlea. Jayla ang lalaki natin napatay na. Di na natakuman binaybayan. Ay, impakita na lang tinalaos sa panagayat na iti day a babae, mama. Anya la unay. Te adda iti dayjay a babae. Mga no, pinagusarda iti may parita droga ni Ronald. Anya. May sagana drug pusher day a babae. Kan gold digger. Kasaritak ti abogadok iha. Kitaag. No kasano alumag-andag iti kaso asangwan ni Ronald. Saan ko abaybayan? Iti laksit ti inaramid na. Maawatan kayo, mama. May isa kayo nga ina. Saan nyo ang mabalin nga ibilang latan ti anak yo? Nakasaritam ka din ni Ronald. Saan? Nakaturog iti na panak. Naimbag man tanapan mo kinita. Nagbidot ka. Ni mama Auring tigapuna na panak di ospital. Saan agapo ki ni Ronald? Saan ka kadi makarik na iti asikan ko na, Amy? Kasano ka asyak tinang lipot kanyak? Nakasaksakit, Briggs. Awan ka asping ti saam anariknak. Mawatan ka matkit di. Ang tunggal tao, adamat gundaway nang agbabawi. Kan mangator ka dagiti nagbasulan na. Adalat takarbangan nang agbalbaliw. Uwan? Mamati akmat itiday ta. Amy, Saan mo lang amin amarig na ti marikiriknak, Briggs? mawatan ka. Saan ka matkit di ababalawan? Numaadaan kay ti kastarik na kankwana. Nasaya at maawatan nak. Saan ko mat ama ibus a panunutan? No apay ana aramid ni Ronald ti kasjay. Nang runa, ti panangpaltog na kadakwada. Ti pagsidaawag. Apay nga dapaltog na. Adaatap dagiti pulis. Ta isot ko na ti gayem ko. Amang ano nagbalin akadwa dagiti drug dealer ni Ronald. May sapay data. Talaga nga awan panunot na. Na-street ti demonyo. Parang makasaritak to. Kat mamuak ti si bubukal ana pasama. Oh, kumusta ka, Ronald? Agyaman ak, iti panang sarungkan mo kanya ka. Ngori nagbalinak adakas, Briggs. Ada nagkaduan ta iti. Kat saan ko matabas na malipatan dagi jay? May sako na kriminala. Nakapataya ka din tao. Apay ngamin asaan kalangan ang nakapagpanunot. Imulo ti darak iti day di agundaway. Tinalikudak ti pamiyak. Binaybayak kapugin kuwana. Kalpasan na, liniputan na. Day ti ibagbagak idikin ka. Saan mo nga amupay launay ni Katlea? Sumangkautro apasurot ti sa iro. Sana na tayo ni Katlea. Aday ti kritikal ka sa saad. Sa isayat kumano na tayo. Agpapadaan na dagsan dagiti basol mo pare. Maysa ti panangikot mo iti armas. Ngawan lisensyana. Kan ti panang paltog mo kada Katlea. Kanday jay alalaki. No pay, may sagayam awantad. Kan drug pusher mo't ni Katlea. Siguro. Karmak na day. Akmo na kita. Kaputasan ko akit mapukaw ni Katlea kanyak. Naikatak iti trabaho ka. Sinarik ko tinaglako iti may palit nga akas.
Day tapay ti may saan natagsan a basol po. Kasi tinakunak ka. Karmak na ito bricks. Dusak iti naramid ko iti pamilyak. Kung saan ko pa nang ipangpangag kadag di pa magbaga ni mama. Ay, kasano lang arudan. No nagrurotap ti kaso na. Parikot na day tantatang. Di kasyak launay kati katugangag. Kasapulan na ita ti mangandingay kuana anak. Wen, isa ako nak. Inton may panan iti pagbaludan ni Ronald. Tanagadungarod ti kaso na. Limaban pa ikat nga rod karag ti pulis. Naimbag nasaan da pinatay. Tila ang lupo na ti pinaltugan da. Tapno saan siguro ang makataray. Ang mga do, marikata na makarwarday jay. Ay, jak lang mo. Ngam ko na ni mama. Kasarita na ti gayem na nga abogado. Noon niya tinasayaan nga ramiden da. Ay saus, dapay paltog na. Nadagsan mo't lang ti dosa ti matiluan iti dayta. Ay, jak lang mo tatang. Talaga na-struck ti demonyo ti ulo na. Mama, at ako makidawag sakbay amay panak iti pagbaludan. Anya dayta, anak. Ayaban niyo kumani Jaime. Kahit ko akasarita iti maudi agundaway. Agkidawak iti pamakawan kinkwana. Tao manugot nga ta. Agpakpakaasi kay kumakinkwana. Taura iso lang timang palagaan itirignak. San ko nga muna niya tigasat ko. No apay ngamin, anagbalin ka akastoy, anak. Inalilaw na ni Katliya, mama. Di adal ka mat. Manakman ka mat. Ngam apay akas jay, tinapasamag kan ka. Santay ko man napagsaritaan pa dita, mama. San ka laki din ang nagpampanuno? Binay amla kumaidan, idinaduktalam ter aramidan da. Imulo ti darak. Kalpasan at tinalikudak ti pamilya. Kas jay kiting tinaramid na kanya. No jak na pampanunutan ti kinasaya at ti inam kada kami. San ko pinatgan ti kitaw na. Agyaman ak. Kitawan sa baling ibagak. Ano saan natin panagkid daw ko iti pamakawan. Jak may ladawon ti sakit, tinakam ngay paay mo kanya. Sana nalakayat nag ti pamakawan. Amok. Ngamuray di tala ko matipabalon mo kanya. Tasan ko nga muna niya tagururay kanya kagkasat iti pagbaludan. Sana kapasorti sa ero o nagdemonyo. Akasken ka. Namati akit ti Diyos. Alawan, mapagawan ka. Ngam iti ka anuman. San ama punas iti kaunggak ti sakam ngayon paay mo kanyak. Amy. Aglunit man ti sugat iti puso. At dalata ibati na atanta. Nasurukan asa nga pulo atawon. Sipod na balod ni Ronald. Napayag matan. Asaan ko anakit kita. Sipod na ipan iti bilibid. Agkita kami paingata iti anak ko. Ipulang ko kaditibiyag ko. Adya akong makita ti anak ko. At na nagtuktok iti ridaw. Asino nga tate umay asa nga ilig. Napanijay tindahan ti katulong ko. Siya akong ti mangilukat. Ni nga taay mi. Awan nga ta ti sarag na. Asino ti... Ronald iho. Mama. Mama. Ronald kalako. Ronald. Mama. Kunak numataya ka sa antang kita. Sumrag tayo pa mama. Diyak may ladawan tiragsak ko iho. Ang aguray ka. Apay anak arwarkan.
Kat mano atawin pa iti sentensyam. Naglibas ka kadi. Saan, mama? May isa ka dagiti nagasat a naparulan. Nganyit nagti presidente, di kasangay na. Aniya? Nagbalbaliwak, mama. Nangabarwanan ak iti pagbaludan. Nagbalbaliwak anaming pinsan. Agyaman ak, iho. Bayat ikadak iti ada namamo ka na bayagan na balod. Isuti ng isuro kanyak iti nalintig ada na tibiyag. Kasta, ay, nagsayaatan anak. Wan, mama. Nasuruta kong tidalan ngagturong iti pagarian ti Apo. Dakkel kaya man ti anak ta. No saan la nagpakpakaasi ni mama? Saan ka kumaakayat akasarita? Kenjak kumayam amukan ka ti anak ko. Amok ang nalaos pa lang tiguram kaniyak. Ngam nagbalbaliwa ka namin pinsan. San pa'y magnataan na daw ti amin. Tapno sulnitak dagiti nagkurang kada kayong agina. Kentap no litupak ti nagbasulak. Agsubli ka kanya, ti kayat mo sawan. Dinto mapasamak tita. Gapo man lang ken Rosaling anak ta. Ikanak kumay di gondaway. Sanak ama kaikad ka. Dilang makunak. Nawaya ka mang sarungkar, iti anak ko. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.